Iti pembagian alang lantang situr umang kata sipa akadai sulanasang paina rakatang sipirapian di kori nama rapi teka koran ya tu alang letter A letter B la dipasaka la keluarga Tabalu tantri sitohang andi lolo papana lasok Hansel Batu dan Toro tu alang letter A dan B. Alang letter C la dipasaka ala kusinu tomate. Alang letter D keluarga besar Bungin Lempangan Lipungan sang Bunginan Talu Borongna. Alang letter E tokoh agama pemerintah dan tokoh adat. Yate alang karua banganajo dini mak parakwal masakan lo ya lanani maadikan na awak ampulem bangana tiromanda toko adat sia tomak parenta. Alang letter F panitia. Alang letter G masih dikondisikan. Alang letter H lananai sia papa nalai sindong. Alang letter I lananai sia papa nalai bungin lantang nomor 5 selaku sama pulau lantang na Tobalu tantri sitohang di lolo sola papa nalaso Batu dan Toro lantang sang puluh 5 selaku sang puluh pitu lantang na papa nalai bungin lantang sang puluh karua selaku 20 lananai lantang na lananai tabung na papa alai sino Batu Paajaksa lantang nomor 20 misa selaku 20 talu lantang na keluarga Pali Tampo Pangarorean lantang 20 apa selaku 25 lantang 20 apa masih dikondisikan lantang 25 nenek Samiko lantang 20 anda selaku 20 pitu keluarga almarhumah Puang Agustina Andi Lolo lantang nomor 20 karo 20 kasera dikondisikan lantang nomor 30 selaku 30 misa lantang na keluarga Papa Enda lantang 32 selaku 30 talu lantang na keluarga Mama Fatra lantang nomor 30 apa selaku 35 lantang na keluarga Papa Lai Indonesia sekeluarga. Jadi apa tentu ku pamasyang sabuk ku pambalongan aku kita solanasang ku tolepa tarik di belakan di lantai nasang atau matua atau manarang atau masukan kumua ina rakatang sipirapi. Satu lagi.
Nagana pa kasi lang na lang. Hindi may nagtatawa. Antay kita na ba? Una lang ako pa mo mamay. Oh, na po rin na mo. Dapat na ako di pagpapara sa pero saan na mao? Macam-macam po ni dahil po tatausan lang pa ako sa tengah taon. Malan ang datagan kontra betel, losurako sa tengah taon. Iko natin na iko na tanga dan pandita misalnya nonton sama Randa, banan na polisi pa Alorero na, bainnya pa Alorero. Keluar kalau misalnya non salata tuh, datang itu salata. Waray mo tayo pandita malobo, cibay, nabamo lang ko sama Randa. Napasin na lang ko. Itulah Pak, pakali itu pembawaan karebet soal pembawaan dina Oh, beres mo kanina? Iya.
Kutole pimparapol ako kamu keluarga tulama papangan tasiran pengolan sulung banua turaya. Yo, tapi pintu ini pintu seksi. Ta pada tore motoron ta pada nokoy koranta. Maka mo salurana salbuku jong kabangan rantai kalua. Paranta makarena kandung kalonan la takal apa parai jong tikan dono sangka. Ya tu kita keluarga tomate la si sariri sepuni baba. Ya telo sulung pada torai la taranai. Ta si baja anak kutu maaduluan si baji kumi, maaduluan rombongan, maaduluan toma papangan, maaduluan toma pailu. Kune sabi tuteng kala diputengka. Yan natama jong menjara rombongan kita mui sodo toma alambu, sabara kat toma alambu. Tibas si rombongan tama karampuan. Torrokan kami MC kede kemasuling dolor keluarga. Naturu toma amado gandang manarana sadabili. Tibas si kemasuling dan nasambung toma amado sodo toma katia. Siang barabang mo kumite pa katia na amado. Lasituru keluarga di padanoni ako. Sabata siya ni pakisa na kapua. Tibas si balongi tibas si pa katia. Isosoro rombongan ini kipupenyinan si panglolaban tondok lang patutun itu toning kabarantinan. Lasus ito kutole pi tama yung may rombongan kita mo isoro toma lambuk tibas si rombongan tama kapakaninde kede toma suling toma marangka undulong keluarga naturu toma abado solo toma akatia mangkato tibas si suling lalanda karampuan noni toma abado solo toma akatia tasung keluarga lamay kirin bang rombongan mesuga toma pay utama. Tabi ko rito si Kapiyoy na pumunta pala sa kanya na pumunta lang ito. Yan na marasan ko nilong na mapapala lang sa karampuan, labay na pumunta ko kagilita. Tasuna lang na sula ko kitama, bila na makapal na salon na bating mani pa kalawala na baryo. Yan ko dasal bilang nilay kung buwan hindi tumasoting. Na dyan po pakalamay, kimanin nilay, kailangan ka mo kilog ang payo na kalamay. Sabalang hindi punta sa kabilang. Yan naman dyan po tumasoting lamay ito guys, nilay mabubuhan kami mani. Betul. Lateng kalirong temani kagumaya karapau te Mario. La kumua manguilala la kulambir manguisan la kuratui. Manguilala na nene ku manguisan la bulu ku tetap pangalalanku. Pakan ini mga nasangka tololo lentenang panikuan. Makam bandikan biosan tung maning padikobi irin tibulan keben dan niada nene. Ketunan nang isangka atau diputau bunga. Manguilala kuatan lusang buah bandang bangus santo tumang parana tidak wisunda batara tua tiala kampakomai sayang kalau pilih pako rakaman manut pako tak paliyo boko kundi sungko tingayoku tinti kanan kairinku tosuankan gambaran di kami to siayo kalamba rubah kileng koli lagi kami to sibar rubarana ladi poganda ladi yung terang te kalua ladi pobombongan yung te pasirian na tandong kalonaran bagi kuah makamban ni manial anataran talang nenek mga nasangka kiting kay kalo manimpa ni manisangka narandong buwala todolo ng terang panikuan ilan ka pasalawa at ang manda mo kipo walang kolong tang manimpa mo kipo kulang buwang babena buwang talusang buwang banda to dirin duba-duba to kudaw masuang nga to panulungan langan kipa palidan ni ende kipa palung-palungkui kamu buang kipa buang isang darandana kamu buang kipa golak itu pubirina na sundun lolong nakalan dona sangka upuh tangke pendonana lain lambana penanda bisara si mana atangana langi tabe teto panulungan si man topa tulakan nan tabe toparan de kalua si man kan rengke urun tanah tabe tandung usiurun na batara si man sawain kukulan na padang tabe lipu sarway na sanda kasalde si man kalapunan nallo tabe kabutuan kulla si man tama kalanganan nallo tabe kamboran na sulopada si man tetamana tondok tabe isun na pangaleo si man palisuan na rante kalua tabe tang dan kaluan na pasirian na tandong kalonaran tabe kasal lebar ini si man kalando kaundi tabe sita kasilolong lalamba ala kayonan tabe ku pasal na rinding ku paleko nama ngabanua si lele ku pekatabe pantan ku pesmane ku kasida lu di masolana ku katumpak ampunan bagi isang tiba ini badakwa paranuan patang berbongan
Tapa. Iya, tapi ang pamamanan nanti kalua siman parantakan dorena tandung sia-sia. Angga saudara sanggup ketimbang maya-maya sulit bulata kisah bisa karata lah tunai kata pasien tandung kalona. Yang untuk ketongkoran kabarantinana Bapak Dr. Sadran Tombe, Wakil Bupati Kabupaten Tanah Toraja. Rombongan keluarga almarhum W. Kalalembang Batu Nenek Ratna Tongkodan Galoto. Rombongan keluarga DL Kalalembang Batu Nenek Kevin Tongkodan Galoto. Rombongan keluarga Grace Kalalembang Batu Mama Asim Tongkodan Galoto. Rombongan keluarga Marta Kalalembang Batu Mama Ajat Jomai Magidi. Rombongan almarhum Herman Kalalembang Batu Bapak Geraldo Tongkodan Galoto. Rombongan Dr. Kevin Popang Kalalembang Batu Bapak Saina Berau Kalimantan. Rombongan Geraldo Kalalembang Tongkodan Galoto. Rombongan Nenek Naiga Andi Lolo Jong Mayulusalu. Rombongan Pendeta Berting Palinggi STH Lome Silangan. Nenek Karina Makare. Rombongan Papa Mona Awak di Romanda. Rombongan Papa Iskia CS Awak di Romanda. Rombongan keluarga Nek Duduk Awak di Romanda. Rombongan Nenek Melona Ali Labunan Ruli Awak di Romanda. Rombongan Bapak Eping Awak di Romanda. Rombongan Bapak Agu William. Rombongan keluarga almarhum Nenek Itang Awak di Romanda. Iya matatu saudara saudaraku dengan kamate Bandung Kalonaran. Tabe ulawan bogoku siman para kanan kain. Oi, tabe turiana buang gila siman tingga ara atau nadeata sirin tingina parian. Tola dilan di singgih datang di dete gente anna toli gara gama sulit toli gombo darah mabuk. Wantaran Tongkodan layu pamaloloan lae sungan pakalan doang dikasih datu mata bubunda di kabanga ampun lembang tondon turunan. Tabe turiana bonga langi sale koto pau kanan tampo lamati kubandara. Tomoroy tangke lamba kundi sungi kura pana dai dai nana itoro parero kundi sung pasareongan unong andi lepongan bulan pusareongi pandan matahari kallo. Hei sarong kalua na lepongan bulan tak ada sama lelena pandan matahari kallo kau oni susi londong kumareng tetek saukan. Tabe mati karena lembang siman ampul lembang makarai. Tosi yosok dipo barana kalando si paturan dari dipo lembang apauan. Tabe tope toy alu siman tope lagi sara. Tabe kasar lebar ini siman kalando kauni. Tabe sita pasi lolo lala bahala kayuan. Baik ku pasal ya dari ku pare kok para. Lomangan pakan sangat luar ini hilang pisang se mana ngabanua. Podo randan nagiola podo biring salianna. Lau bunta ba pamanina indelan tekalua. Lau bilang sompa di tagarina ampang leleanna tandung kalonaran. Lau bunta ba pamanina lantang tahu lagi. Lau bilang sompa di tagarina
kaisungan tomataka. Ingat mangka dipilih laksa apura niton no buwa matasa mangka dipepani sutunda dipe sisi sigan haran dinempati kembong balaran nampak tak salah suka umarana rantian tuyo tak pindayana. Ingat dipatakin ligaya dibeloi tarapang anginan diring di di kulam bumasura bisa dan di kandau remauli dia dan di dudungan masa lebena lata naik si pamatua induk tak kurang pangan si pamanuk karurungan pelang bahan di bau. Tanggal lama lilin mora lagi langit mitang lebih itu kusada menawam ni apa banda siranda sola unang apelen denna dipegarin tinggal di lakumak pada lembang iso di bata lerang teka dua dipegarin kumarisi laku bentu tuan dari pusanda kasale oh dina bompongan dalam ilat depasirian kandung kalau nara tanda tasik napato ringan bulan na tedawan uang turu tamang maamudaw lakyan surah rore kumatindo daw saringan digara inang senga pangkaran kanatong kunang layo pangaloloan na sungan pakalanduan inang senga to digara na masuri to di kombo na mabuto to di kombo lanti langit to di takko lanti batara to mendea tanna pada di tempat apa pada di kombo sumanggoro to di tempat tuan dante di pamang kung bunga di kombongan pare puru bulan pangilenan narana elok-eloran masak inu-inuana iya akan dejok danain tamendanian meka alu tamdi lambi meka sangka tamdi kalatui susi sangka anak nenek napa apa lumpung todona keina taruh bulan napa melau lagi koro sumalina tolo sok di mata untuk dan rahama kampan laku apa nalembang urru yang kaboro buku kama sipe aderan laku pentu tuan naliku sanda kasar siku tanah randal lagi sikuan lelean nuran siku tanah rahama kampan sikuan buku kama sipe aderan siku tanah sangke aderan sikuan saat yang kar tiun pa panta hisan makaraena dollo tanpa rapaana gaya madiar runa tondon tara pamani mata pindan dapurani tara pangasios sodao may tongkonan dede napo dede suman todo na po tao bunga to malangka tongkonan na to walao sungan na to noni susilondong bumarente ten saungan napo rapa ilepongan bulan sani papan pandan matarik kalwo sarang kaluana pada mangka di pak due ure bayang tadung sama lelena daenan upudisi elite induku si kambi pedang pito dia si loloan pe tamba atolakan lata tole tingga alata dulu teken penduan lata turu taba lepongan bulan tapau nako idau tangke dalamba tapau nisung idau kura pada dai randu anda tahu kamban sisa rian matotokan na puno mapapa dengan hormat Bapak Wakil Bupati Kabupaten Tanah Toraja Bapak Dr. Sadrak Tombe si pangalolawan inde bayi ranggaina dodo pare nangka abida passa sarang tuyu taruh bulan atau si kambi kaparengesan di randung bunga alaran si tarana pa tagarian toda ya tongkonan layu bamba turi yang napasongka lo sumanina bande langi kesi tambulalan logi tesi bolong mani kesi lupa palangan peta mamme na dengki latek sanda marasa lata dongki Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanah Toraja Ibu Erni Yenti Tungkasanganda laku lambi tongkonan galoto laku dete telau esunganna nenek dipo nenek na
karena awa ampunen mga sakapaliligan na tiromanda tamu isari katau tarumulan na tungkol ng galoto makamban mo umpasison da alumna umpasison sangkana untor roy tangke na lamba unni sungi kura pakana daidan. Sombo duka pantarisan Magarayana pantara naga pangaloloan sangka ilamay pada madila abote di gente ton nambe pesa lelipan itu nindo kara kayu nangka atau luan inaan ton nai saraka ati ngayo bogona tampun delo tonai dulu kai kadang bai pok mina pok manapa ilang pada nabi pada apa bendan tomana hindo tonan nangato si himpi panjimpi ilang pada nabi labo paling ditungga sangat langan si ayo kalamba reke si baru barana pantara mana pada hadiran tepau iya mo pada nabi po malepong bingka pada nabi po maririn nadalo Toraya Utara laku lambi pada nabi Kalimantan sang paliliran na bamba na Borneo pada mayroong pumasapi makang pipi bayi Tora lana nahi tibe susutong ko ng layo na Indonesia tibe do katunan sungan pa kalanduan na Nusantara lating katilong na malili katumbaya tarambau padang di Palopo sa kapaliliran na wara to iyong padang sirat dan tasing mapulo sibiri bomba kasirarian ang kapantara na kampung baru pangaloloan na maakale sa kapaliliran na palang malepong pindan puwang bulu batua nanay bendan ang babunga di gente sulle gayang natandong tata sorong tarapang natakya basi si pangaloloan pantara na kanahuli salu pangaloloan na siya nene tandiri lambung to iyo madainan na maadi kamatasak di gente kurungan kalle-kallean na padang dipantan si ayo kalamba pantara na Mangkasa pangaloloan na Jakarta Bali Surara na Sulawesi Tallo Maririn na Pandan na Silebes Bali Surara na Nusantara Tipo Maririn na Tallo Indonesia Todiyo Negeri Nior Melambay Tabe Tarapak Lembang Diyo Telantang Karampuan Boyo Tatimbing Pulau Mapapa Diyo Tebarung-barung Datu Lasok ko Tarumpulan na Tenao Puang Lolo Sumaning na Tenao Bulan Tasan Lau Saran de Pangangki Lau Belong di Baulugi Sorongan Sepo Adana Lembang Kaduan Tolek Sondana Mali Bayu Silek Naranti Kaluan Urusan Kalamakna Tandung Kalodara
Wai lolong nawangi kalau lempan di batara wai na pohotula kapana sakti na pohotala potanite. Wai ompo di kalibuang di palolong damai tongkonan kandora tongkonan atau melawlangi esungan atau lusut di batara. Di salurangi lamai tongkonan layu kairo pada misangan lah basetangan pada ditalu lembangna. Di palolong damai tongkonan pantan di salurangi lamai tongkonan buntu tondok. Di kaloran damai tongkonan tarong kobam badararukan. Di salurangi lamai tongkonan mamulu di palolong damai tongkonan layu koting pada dimengken dari basyadina pada ditalu lembangna. Di palolong damai tongkonan bungi di talu borongna. Di palolong damai tongkonan pasang di salurangi lamai tongkonan tampak. Tongkonan napuang panggeso esungan atau dilan dolalani damai botto da salira ton naben dan pasabong iton natunan natang di bangadendi. Di palolong damai putok manggaw di salurangi putok santo. Di palolong lamai pasak di salurangi lamai karasi di palolong damai bulan mengkara apa yang umur marendeng na tongkonan ranti dada tibantu kudiong turunan tamatina sia ini tak dilolong sholat tuang surat anti dilolong. Di patama kuning galang di dua tama musuh bulan di sumpun api ma'amalala api nalene pong bulan tau susi pangan durede na bumpungan lupa-lumpana na sorong tinggi inde bayi neranggaina si pobak buntuan rano si potane di kabur otong harap utang di ote kalan dola sangka di ote layu lambak na penanda bisara maneno ito naman narampo si tarana kaya denakurin manetila lagi masya na ombo si saladan lunin napato si tula katarong turianga tena opuang si tokan lolo sumanika tena bulan tasa tabi maadikan na lembang siman ampu lembang makaray tabi ito ipumukul na buwangin tarong ko na kaywas ilolo na senda na lalo tabi sarong kaluwa na lempungan bulan taadong sa malilay na pandan mataring kallo tabi anak pare-pare nangka bida passa sarantuy turiyang na tongkonan galoto mandak suling karana lante baru-baru datu bintin pa akamuna bulan na lante lantang tau labi kaisungan tomataka koli selek pisang bumi kalilido tilang ini bepani sunay pala ni bebongkong na taruno mi po beponi na puy masolanasak mi po pamuntutang tipik sang yemaili rampol tongkon yang loleko na tedau puang ni sumikula makairina tedau ulang si paturan dali lalang nasang lawer lain dari nasang lain tege mata pelalan lau silahan na kada katang palambiran demi tong arap utalla lau bille fantasi bisa na katang mapuran demi tong akapuran nao tolong wa makambang tang dilambi na diong tekalan dola sangka manin pa tang di karatun na diong telay lampa na penanda bisara minto katang palambiran makalina katang mapuran laku pasudah laku tondol ke batang api tapi laku patunay pa kuningan na laku kali sinisani mi kalo ito masalah kalo mi bori ita masalah bori belan na dikitiro na pinitong kuran kada keki saile daw may te panito bisara kamu pantara na kanamana mga pangaloloan na paisan lingi pandela paliw kamu sarong kaluan na lepong bulan taadong sa malilay na pandan mataring kalmo pantara na kanamo nitong kuran layo pangaloloan na isungan pakalanduan kamu maadikan na lembang ampun lembang apakarayan nene itong pumatay rami di kalapatangki pelalami kebendal liada na nene ketunan ng isang kato di putaw bunga manarang ko binumpo rin kato pande ko mintang laleng bale ito manarang ko kunti o simpo na mano pande ko kumpe ala tangke isin na betula bandang siran na ulang aperindin na kupasunin ako tondong kabatang mi kupatunete pa kuningan na lagukala sinisani ni kalo ita masalah kalo ni bori ita masalah bori laton ko kamanda ada na nene binting sangka ato ni pota bunga susi kon na nene kaadang turang todoroka bisa kada di putuo pantat kada di pomate tabi korona bersiman koronindo ang gamaadikan na lembang tan kupantaray ang aron tan kupasan nilang-ilangita marasan kung kala paparay burana para lupa-lupa na papanahungan o ina pong tulak pa na sakke na potalan-potalite tapatan rampa at talinga duwanta tapalidan maya-maya suling bulanta isa po isang nararata tetemanita tengka kamating-kamalimpinan
yang untuk katongkonan kamantinan na keluarga Dr. Sadrak Tombe SPA tium alam may maakale rapo may tandamali tuntun kamoro laku Dr. William Sitohang SPOG katongkonan kamantinan na Dr. Sadrak Tombe SPA tium alam may maakale wakil bupati Kabupaten Tanah Toraja rapo may tandamali tuntun kamoro laku Betubalu Batu nenekna Laisindo Bintu ka marintinan na Bapak Dr. Sadrak Tombe lalangan tiba sayalang lado kiwa kabunusane dawalang letter E si taruinan di bana VIP tung kasangan na katongkonan kamarintinan na keluarga almarhum we kalanen ba batu nenek narakna lo may tongkonan galotok rapon na natasikir ramakambang toing minangay pumunta masibi aderan tututuro nitua lalangan kiba sayalang lado kiwa kabunusane dawalang sila tanong mga sangkalamata alang letter C si tarulantang nomor 10 sa sila sa apa katongkonan kamantinan na keluarga ni El kalalen ba batu nenek Kevin lamay tongkonan galoto rapo metandamali tutun kamoro laku mamalay Arni Sitoha lalangan kima sayalang lado kima kabunusan dawalang letter C katongkonan kamantinan na keluarga Grace Kalalemba, Batu Mamasen, Tium Batong Kudan Galoto, Rampo Metanamani, Tutun Kaboro, Lakam Betobalu, Batu Nenek Nalaisino, Katong Kudan Kamarintinan na, keluarga Marta Kalalembang, Batu Mamajans, Tium Ajo Malili, Dolok Tong Kudan Galoto, Rampo Metanamani, Tutun Kaboro, Lakam Papa Nalaisino, Batu Betobalu, Katong Kudan Kamarintinan na, almarhum Herman Kalalembang, Batu Papa Nageraldo, Tium Batong Kudan Galoto, Rampo Metandamani na kumilen na Laisino Bato Beto Balu, katongkonan kamantinan na Dr. Kevin Popang Kalalembang, Batu Papasay na. Kepala katongkonan kamantinan na Dr. Kevin Popang Kalalembang, Batu Papasay na. Tium Bato Liberal Kalimantan Timur, Rampo Metandamani Tutun Kamoro na Dr. William Tandilolong Sitoha, katongkonan kamantinan na Geraldo Kalalemba, Tium Batong Kudan Galoto, Rampo Metandamani Tutun Kamoro na Dr. William Tandilolong Sitoha, Mintu katongkonan lamay tongkonan Galoto, Kutole pamintu sama sinurusan Tium Batong Kudan Galoto, lalangan si Masadalang, lalu kira kapunasannya dawalang letter K, Sintaru lantang 10 bisa selaku 10 apa katongkonan kamantinan na nenek naika di lolo tium bajong menusalu rampon tante pasikira ramakambang to di minangayu kutang si beneran tutun torometua lonisok kilalata 10 bisa selaku 10 apa katongkonan kamantinan na keluarga nenek Nathan Awa tutun mempatu lako Tobalu Lolata Malambang nomor 5 saya lagu 10 sang seterusan sang tiangkarana keluarga Mama Roni Awa tutun mempatu lako Dr. Welen Tandilolok Sitohang SPOG lalangan ki masalyalang daw makapunasannya daw alang letter C sang seterusan sang tiangkarana Pendeta Bertin Palinggi STH Silanan tutun medua Lolata Malambang nomor 10 bisa saya lagu 10 apa sang seterusan sang tingkalan keluarga Bapak Manggas Kampung Baru tutun mempatu lagu Bapak Lasso Hansel Batu Dr. William Sitohang Tandilolok SPOG sang seterusan sang tingkalan keluarga Mama Roni Awa Tirumanda tutun mempatu lagu Bapak Lasso Hansel Batu Dr. William Sitohang Tandilolok SPOG sang seterusan sang tingkalan keluarga Bapak Asli Awa Tirumanda sang seterusan sang tingkalan keluarga Bapak Citra Awa Tirumanda sang seterusan sang tingkalan Manggas Kampung Baru sang seterusan sang tingkalan Bapak Jaya Awa Tirumanda sang seterusan sang tingkalan Bapak Kiola Tondon Makale sang seterusan sang tingkalan Nenek Kei Makassar sang seterusan sang tingkalan Bapak Devi Batang sang seterusan sang tingkalan Bapak Ida Awa Tirumanda
sama seluruh santai karena Mama Emma awak di Ramanda sama seluruh santai karena Papa Sendin Jakarta sama seluruh santai karena Nenek Hansel Bodo Rantepau sama seluruh santai karena Papa Aco Karetan Palopo sama seluruh santai karena Antong Palungan Merauke sama seluruh santai karena Mama Arara Labo Rantepau sama seluruh santai karena Papa Arsel awak di Ramanda sama seluruh santai karena Nenek Karina Makale sama seluruh santai karena Papa Mona awak di Ramanda sama seluruh santai karena Papa Iskia CS awak di Ramanda sama seluruh santai karena keluarga Nek Dudung awak di Ramanda sama seluruh santai karena Nenek Melona Pali Lamunan sama seluruh santai karena Pendeta Ruben Allah Bunga sama seluruh santai karena Mama Karina Makale sama seluruh santai karena keluarga Willy awak di Ramanda sama seluruh santai karena Papa Eping awak di Ramanda sama seluruh santai karena Papa Ago Bulian sama seluruh santai karena keluarga almarhum Nenek Itang awak di Ramanda sama seluruh santai karena keluarga Nenek Nathan awak di Ramanda sama seluruh santai karena Nenek Maya Pangli Lamunan sama seluruh santai karena keluarga Bapak Marisa Rantepau sama seluruh santai karena keluarga Mama Berti Pango-Pango sama seluruh santai karena keluarga Indo Rua Bera Mintu nato tutup membatu lako tobanu batu Nenek Lai Sino latang nomor 5 saya lako sang pulau. Iya matado saluran bukutu marasana na talanang indek barung daduna sempe talikuran indek lantang tahu lagi gua dan di manis sangarana taong li bulawang tasakata dolo na kipa undi na kipa dolo pakapan na ampona kipa dolo nenek na kipa undi kiku ada taban ni makmalloy na pagundun nito pahay na wanda belanda iya keki tiro mati angki mata apai mata toma luang nasang kamu batu bati toma sindung karangan pasir wami pantara na komi kamu rangkai na toma narang komi umpas hidup gadonan ni temay katang maukuran maka di mana katang palambiran nagi gua damai di tongkonan kada damai di pani ke paulan yang mintu na katang maukuran maka di mana katang palambiran langan tangki tongkanan reke tangki angkai bela nasi si mayatang lagi bela lagi papalai lakotan dan tomatan kami angka main kami angka bagi mangando pada pak bulan lalang tidak ada satu pawangan pasang dosa kabuah benda wanita anna iya para ummalayang kirek ketampun alibong anta petio saluran pokore kale anta salangan langan namen tak beyanan salangan langan namen tak biparaya paraya sanggana ini tasi kiro tangan pasak sidung bakam pak tahu mata kita mangin sitot dan mabalele lata bokinal loi lalat Dr. Sandra Kobe Koriana keluarga almarhum W. Kalalembang kira keluarga ternyata Koriana keluarga Grace Kalalembang Koriana keluarga Marta Kalalembang Koriana almarhum Herman Kalalembang Koriana Dr. Kevin Popang Kalalembang Koriana Gerardo Kalalembang Koriana Ena Iga Adlo Koriana keluarga Nenek Nathan Koriana keluarga Mama Rodi Koriana Pendeta Berti Pali kapan tak coba mengalih tasik lako tapi belum tu sangat satu
Oring-oringanna keluarga Bapak Manggas. Oring-oringanna keluarga Mama Rodi Awak. Oring-oringanna keluarga Bapak Eling Awak. Oring-oringanna keluarga Bapak Citra Awak. Oring-oringanna keluarga Bapak Venesia Palapala. Oring-oringanna Bapak Jaya Awak. Oring-oringanna Bapak Keola Kondon Mamulu. Oring-oringanna Nenek Kei Makassar. Oring-oringanna Bapak Devi Batam. Oring-oringanna Bapak Ida Awak Tiromanda. Oring-oringanna Mama Emma Awak Tiromanda. Oring-oringanna Bapak Stendi Jakarta. Oring-oringanna Nenek Hansel Olu Rantepau. Oring-oringanna Bapak Ato Thailand Malopo. Oring-oringanna Anton Palungan Merauke. Oring-oringanna Mama Rara Labo. Oring-oringanna Bapak Asep Awak Tiromanda. Oring-oringanna Nenek Karina Makale. Oring-oringanna Bapak Mona Awak Tiromanda. Oring-oringanna Bapak Estia TS Awak Tiromanda. Oring-oringanna keluarga Nenek Dudung Awak Tiromanda. Oring-oringanna Nenek Melona Palli Labunan. Oring-oringanna Pendeta Ruben Alobuna. Oring-oringanna Mama Karina Makale. Oring-oringanna keluarga Nenek Uli Awak Tiromanda. Oring-oringanna Bapak Epin Awak Tiromanda. Oring-oringanna Bapak Agu Mulia. Oring-oring keluarga almarhum Nenek Itan Awak. Oring-oringna keluarga Nenek Nathan Awak Tiromanda. Oring-oringna Nenek Kaya Palli Labunan. Oring-oringna Bapak Malisa Rantepau. Oring-oringna Mama Bertin Abupano. Oring-oringna Indo Rua Era. Bersemangat. Ya delek lagi Pak Batulako Bapak Wakil Bupati Tanah Toraja Solah Samsidur Sana. Jadi aku satu sangat tertarik aku satu sadar untuk menjadikan arah bawah nalai bersemangat. Siman dapat teman-teman natu kay suman tumataka. Buku tabi pati kanalin ba siman ang puli pala. Paleon tabi tornado siman tornado. Tay ko pasan dalin ko paliko naman ang mapano amanda na sabi talikuran lang tatang labi. Ke upo ti kala paparayo na pangutulak padang ke sundol ke upalapon di barang pusat kina pangutalang botanite. Ko di sering disambut kanini do tilangita. Bukay ulang di sulay kararata ko karang kaluen di pa kapula bulata tatutod na kotoy ng magkatisabu. Hindi to tayo pasok ni lolong labati. Kung paupo pendaunan na Mario. Belan na matakpan sa lurara sa lupong na tunay na kapatiran ni kalua. Latibat ko na matitandong kalunara. Aku solanasang angga lagi doangku tarung bulan atau di pulino na bulan kita bentuk APE susi moto talong bateng belan na kloter pertama te itu pun kloter pertama hampir mau rapi papira-pira tuh lagi revisi kure sumanga kamu datang pun tonton pasintanan nih kamu pikapiran si panitia ya tu toma katia te kapangsyala si turu toma papangan apa-apa ti toma badong sundung pibadong mimanan noni. Lagi dokoy to parangka di tingo-tingo rin to alang letter ke.
sabaa pamaridu ka may pikabelan lantiroy. Ta marami bukoy tamto tu karampon kaya to parang sa tumalang kumulo di bukoy. Yang berikut yang kusabo iku pupeninan di rombongan lana 5 lana pasiting di pikabelan jodoh sipa rombongan lagi kuat toling-toling nate kure sumanga ambe ko sampali may bamba kamu ranang na lepong bulan ditontong pasitiron dite sangka di rundunan bulo susi mo tombe lo abatin di bilang na kloter pertama jadi sambe na mona mangkan lagi sabu rombongan contoh rombongan na Bapak Dr. Rudian Ilolo sambali may tongkonan bamba rampon tanda tasik kira ramakamba tutun torme tua langsung disambung toring-toring nate pas buang itu taruh bulan na bamba lolo sumanig na sa paliliran na tarongko anggar ramakamban bukuta mesi pederan lati bas sema tamateran tekanua lati sekong dotoy langi tamatekan dum kalodaran tapatanan rampa talingadon tatapan na maya suling bulan tagisabon yang betul tongkonan kamarintinan na Dr. Rudi yang dilolo tiumba tongkonan bamba rampo maaren delantero tutun ba tongkonan laki katongkonan kamarintinan na pa Dr. Rudi yang dilolo tiumba tongkonan bamba katongkonan kamarintinan na Dr. Rudi yang dilolo tiumba tongkonan bamba katongkonan kamarintinan na keluarga Hana Andilolo batu Mama Esther tiumba lono awa tiromanda katongkonan kamarintinan na keluarga almarhum Ye Palungan tiumba amerauke rampo maren delantero tutun ma kombakaleke katongkonan kamarintinan na keluarga almarhum VS Tolanda tiumba tampo makale rampo maren delantero tutun ma tokodan laki rombongan na wanti Sito Andi Lolo tiumba lono awa tiromanda rombongan na Bapak Mikael Gomar PJ Bupati Mampi Solo Staf Pemda tiumba Papua Selatan Mengkara pada Mainonongan rombongan na Nenek Oscar tiumba Kampung Baru rombongan na keluarga Nenek Anta Batu Bapak Herman tiumba Palopo rombongan na Deki tiumba Papua rombongan na keluarga almarhum Ye Palungan tiumba Merauke rombongan na keluarga almarhum Ye Palungan tiumba apa Merauke rombongan na keluarga almarhum Ye Palungan Merauke rombongan na keluarga almarhum VS Tolanda tiumba Tampo Makale rombongan na Bapak Endi tiumba Amangkasa Seterusnya rombongan na Mama Dedi Makassar. iyo tapah rombongan na nenek kay Nelwang tiumba Ariah Makassar